Naha Masel Funaba Khamluba police personnel taruk Sokle Imphal police station na konba Khuman Lampak Tabalambi Nagara Mapada Naha Masel Khatna Chainaba Thokpada Irang Sauthorokpadagi Irang adubu control tawna bahona ruba police team singi marakta police personnel taruk asokapan nangkhre Thawdok adu da senabani haiba miyoi taraga mapan police na phare police tagi phangwa pauna hai ngaha numidang pung 9:13 adwaida ISBT Manaki Lambida Naha Masel Khatna Chainaba Thokhe Khatna Chainaba Thokdok adubu khamdongnaba Imphal West District ke police ki team amada Khanaram liba Naha sing aduna khud tharakpadagi irang thokhe irang adu control tawna bahonabada police na tear gas sel kaya kapadagi Naha sing adu Nagaram lomda chensin khraga police tamna nung amadi naurina chingba sing kapa horakpadagi irang adu ka hena chawthorokhe Manipur Police ki makok thongbo officer sing amadi commando team sing khudakta sangsin duna makhata na irang tawribadu control tawna ba tear gas masing khangdana kapkhe irang hawriba singi maikay dagi nung nauri amadi double barrel nongmay na chingba sizin aduna police te attack tawrokbada police ama yauna personnel taruk asok apan nang badagi khudakta Rajmeti city da pukhatuna laika nakhe makoy taruki manungda ahum gi phibam luna lairi haire irang aduna maram oiraga misam miyam soktana ba chingmayrong dagi Khuman Lampak Tabalambi numidang athengba phawba thingjinduna gari amata chalhan khidai Thawdok adu da senabani haiba miyoi taraga mapan thawdok thokphamdagi police na fagalaba matung Imphal police station da sinakhe Thawdok adu ga mari leinana Imphal police station na case ama laukhalaga miyoi taraga mapan adu duty magistrate ki mamang da puthoklaba matung police custody da numit manga remand pi khre haire amarom de Imphal West District Police ki SP ge office ta ngarang nakal animak ke CSO ge lusingba sing amadi ahalaman sing yauna wari sanaraba matung yasinabaga loinana laluraba kangbu aduna customary logi matungina tawpham thokpa thabak sing pangthokpa haina yanaba punarakhrei nat ki thauram kayaga loinana Churachandpur da Kut festival pangthokhrei achoba phurup singna phurup macha singbu yokhatna bohna si chief minister state level Kut committee na sinduna state level Kut festival 2022 Churachandpur ge Tuibong da laiba peace ground da chief minister N Biren saruk yaduna pangthokhrei achoba phurup singna phurup macha singbu yosinna bahona bagi mahutta yokhatna bahona siyaina chief minister Biren phongdokhrei sahi sigi sangai festival gi mapungoiba mapham moirang khunau da oiraga ne chief minister tha asigi kunma thoidage pangthokpa haugadoriba sangai festival gi main venue ase thangge assembly constituency gi moirang khunau da sagaliba Sangai Ethnic Heritage Park asida oiragani haina Chief Minister N Biren phongdokhrei wafam asingarang Chief Minister na moirang khunau da sagaliba Sangai Ethnic Heritage Park ke semgat sagaliba dubu yangsinbagi khongchata phongdokhibane mathanda kapsin jakhrei Thawbal District Police Commando da attach tawduna laiba 9 suba MR ge rifleman ama masada issue tawba nongmaina kokta kapsin jabadage soktuna Rajmeti city da ruba phibam da laikana khrei Thawdok asi Thawbal District ke Charangpat Nepra Company ge lamlong mari phangbada gari khamlaga mathau tawringai ngarang ayuk pung 10 rom tabada thokhibane nongmai kapsin jabadage laika nakraba personnel adugi mameng MD Sahidru sahi kuntraga manga ne yadi pok to liheldagi ni haire bai cameral legislature thamnaba demand tawrakle Manipur da khundari ba phurup singge manungda khwaidagi masing yamda phurup ama oiriba Koireng phurup ki maikay dagi state asida bai cameral legislature thamnaba appeal tawrakle Koireng youth organization na sinduna Kangpokpi district ki manungcha na laiba longa Koireng khulda pangthokiba nongmagi oiba cultural exchange program amada Koireng youth organization ge president RN Boypu Koireng na hai Koireng phurup ase subnatagi missing lising ahum lom tamak ngairaba yamna matu sonba phurup ama oire Masigi su mathakta aimol sothena chingba apikpa phurup kaya asisu state asigi politics ta yauksin bangamdana laire asigumba kaya asi yangbiraga lamdam asigi phurup sing thong manana chawkhana ba state asida bicameral legislature ama lingduna phurup khudingma ki mihut singbu laingak pada yauhan biyo jiribamda laiba helicopter service ticket counter dagi sakhangdaba miyoi anina gunpoint da selmun khrei Ngarang nungthil pung 2:13 rom taba matamda Jiribam da laiba Jiribam Imphal helicopter service ki ticket counter dage sakhangdaba miyoi ani na gunpoint da selmun khre haire thawdok asigi matangda ticket counter da laiba staff sing na phongdorokpagi matungina de ngarang nungthil pung 2:13 rom taba matamda Jiribam Imphal helicopter service tawriba helipad manakta hangliba ticket counter asida mamai mamit khumba miyoi ani changlaklaga nongmai macha ama puthoklaga
काउंटर टिकेट सेल तौखिबगी अरैब सेनफम खुदिंगमक मुल्लगा पुखिबने नोंगमद जिरीबाम इम्फाल हेलीकॉप्टर सर्विस असे सॉर्टी अनीरक लै अनीसुब सॉर्टी असे नुंगथिल पुंग अमदा ओय नुंगतिगी ओइना अहानबा सॉर्टी दगे हौरगा अरोइबा सॉर्टी फाउबा अमदि स्टाफ सिंगना नोंगमगी टिकेट सेल तौबगी सेनफम याउना मथौ ताबा थबकसिंग लोइसनबा मतम हाइबदे नुंगथिल पुंग अमगा मिनिट 30 फाउबदे जिरीबाम पुलिसना ngak selle ngarang su aroiba sorti paikraba matung nungthil pung amaga minute 30 rom tabada staff ayam jiribam police ka loinana hanmina rakhe adubu ticket counter da leiriba staff sing adu ngarang di police da information amata piba tawdana leitha hoke masina maram oraga police team hankraba matung da sakhang daba sing aduna ticket counter da lehuriba staff sing adu dage nongmagi ticket yonkhibagi senpham sing adu pulap puraga satkhibane thawdok asi ticket counter gi staff sing aduna पुलिस पाव पीरकपदगी खंगलखिबने थौदोक असिगा मरी लेना जिरीबाम पुलिसना एफआईआर अमा लौखटपगा लोइना इन्वेस्टिगेशन चथबा हौख्रे एनई दा अफसपा तमना तमना लौथोरकले लालहौबगा मरी लेनाबा हिंसागी थौदोक वाथोकसिंग थोकपगी चांग हंथरकपदगे अवांग नोंगपोक लमदमदा हाना आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अफसपा थमलंबा दु हौखिबा था मापन लोम असिदा मफम कयादगी एक असि तमना तमना लौथोकपा हौरे हाइना ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिताना फोंदोखरे ईस्टर्न कमांड की जीओसी इंचार्ज ओइरिबा आरपी कलिताना हाई अवांग नोंगपोक लमदम ngasi शांति अमदि चाउखटपगी लंबीदा संगसिलकले मसी पुनमग असि इंडिया आर्म फोर्सेसना कथोकपा मग लोइनना अवांग नोंगपोकता लालौबगी इरांग लाक्सिनबगी लोइनना शांतिगी पुनसिदा हंजिलकनबा अकनबा थबक लौखलकपदगेने लौबुकता साजिलंबा युमसिंग जेसीबी सिजनदुना सिदोखरे इम्फाल ईस्ट की हैंगांग केंद्र की मनुंग चनबा विलेज नंबर 4 गे कोइरेंगई एयरफील्ड गा हेक थंगना लैबा लौबुक सिंगदा साजिलंबा युम कैसिंग जेसीबी सिजनदुना सिदोखरे मणिपुर लेंगांग मणिपुर पेडीलैंड एंड वेटलैंड कंजर्वेशन ए की मखादा लौबुक सिंगदा युम कैना चिंगबा कंस्ट्रक्शन अमता सागतनबा कयारगना वार्निंग तौखरबसु थवैदना लौबुकता साजिलंबा युम सिंग सिदोकपगी थबक लेपतना चथरे वेरीफाइड तौदबा अरानबा पाउ संदोकपिगनो जर्नलिस्ट की फिबम फगटहनबा सरकार होनरे आईपीआर मिनिस्टर ngarang मणिपुर सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन सिंधुना हुम्बुद्रागा मरी सुब इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन देगे थौरम इम्फाल की निताई पाचु थेक्ता लैबा डीआईपीआर कॉम्प्लेक्स ता पांगथोखरे थौरम अदुदा चीफ गेस्ट की वारोल पीरदुना मणिपुर सरकार की इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन आईपीआर की मिनिस्टर डॉक्टर सापम रंजन नहाई आईपीआर की स्टाफ की अवाटपा कया लैरे हौजिक रिक्रूटमेंट की प्रोसेस तौरीबादु अथुबदा रिजल्ट हाइदोक्तुना अवाटपा स्टाफ सिंग हापसिनबा होनरे हौकिबा चही 10 रोम असिदा मालेमदा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गे खोंजेल यामना यांगना चटले सोशल मीडिया दा हौजिक अचुंबा ओइरिब्रा नत्रगा अरानबा ओइरिब्रा हाइबा खंगदबा मवोंगदा न्यूज़ असि हेक्ता संदोरकले सोशल मीडिया दा फेसबुक नत्रगा व्हाट्सएप ता हेक्ता अचुंबरा नत्रगा अरानबरा खंगदबा मवोंगदा यामना थुना मिकुपता पाव अमा हेक्ता संदोकपा ngame करिगुंबा वाफम अमगे प्रपोज तौबा चेरोल अमा कनागुंबना मोबाइल ना फोटो कापख्रगा एप्रूव तौरबा चेरोल नि हाइदुना लान हेक्ता संदोरकपसु यावे टेक्नोलॉजी फरे हाइदुना अरानबा पाव अमबु हेक्ता खुदकता लाना संदोकपसु यावे न्यूज़ नि हाइबा निंगथिना वेरीफाई तौरबा मतुंगदा थागत पियो मदुनतना अरानबा पाव अमा हेक्ता सोशल मीडिया दा संदोकपा तौबिगनो आमुर फेलकोन सदान बमरी फारे लुपा लिसिंग कुन फाइन थियन ख्रे था असगी अनि सुब चयोलदा तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दा आमुर फेलकोन अकुई पुइना फेस्टिवल पांगथोकदोरिबा सिगे मांगोइना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की माइकेदगी आमुर फेलकोन हाट पथिंगले हाइना लाउथोक्रबसु मदुबु थवैददुना आमुर फेलकोन हातुना सेंदान लंबी सथरंबा सदान बमरी पुलिस अमसुंग तमेंगलोंग रेंज फॉरेस्ट ऑफिशियल गे टीमना एयरगन गा कोनना फारे लोइना मियोइसिंग अदुना योनबा हालगा थमलंबा आमुर फेलकोन कुनगा तरेट रिकवर तौरे फारबा मरी अदु हौकिबा अक्टोबर 13 दा रेंज फॉरेस्ट ऑफिस दा पुथोक्तुना लुपा लिसिंग कुनमंगा फाइन तहोनख्रे पीएमजीएसवाई कॉन्ट्रैक्टर सिंगी सेंदान फम ओइरे नुंग साइद्रिंगैदा ब्लैक टॉपिंग लोइरे हाइना सेल लौथोख्रे कांग्रेस चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट की थानलोन सब डिवीजन की मनुंग चनबा गलकाप कोर्टगे गमहुई ताब लंबी असे पीएमजीएसवाई की मखादा ब्लैक टॉपिंग तौदुना सेमनबगीदमक थादरखिबा लुपा करोड़ 9,59,995 सेनफम असी नुंग फाउबा मपुंग फाना साइथोक्तना नारोल द मियोइ खरना लौथोख्रे हाइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी एमपीसीसी की प्रेसिडेंट एमएलए कैशाम मेघचंद्रन मराल सिरकले
ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯍꯧꯗꯕꯗꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡꯒꯤ ꯁꯅꯊꯣꯡ ꯑꯃ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯝꯂꯦ꯫ ꯆꯍꯤ 2000 ꯍꯦꯟꯕꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒ ꯁꯥꯒꯣꯟꯅꯔꯛꯄ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯃꯣꯅꯨꯃꯦꯟ ꯑꯦꯛꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯒꯁꯨ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯆꯍꯤ 100 ꯍꯦꯜꯂꯕ ꯁꯅꯥ ꯀꯣꯅꯨꯡꯒꯤ ꯁꯅꯊꯣꯡ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯗꯤ ngarang numidang athengbada yunam namba miyoy amana thaurakhiba karna thengairambadagi pumtoi toina kaikhre thainadagi taurakpagum laibaki awana taaduna khurum khajangnaba thauramsing pangthoklaga nei Uttara Sanglen chahi chama helaba konunggi sanathong nei manghanbadi chumdei laisemba sana jawba puwari ga sagona rakpane amuga na chap manana sangai festival nangnaba saraga nei director thawdok asi thokraba matungda de art and culture gi director L Kisorjit amasung archaeology gi superintendent K Sasikantana lusingba amasung engineer su yawba team amana laktuna yengsin khibaga loinana pumtoi toiduna kinthakhraba sanathong asigi machaksingna amuganna chap manana sagani haiba wafam director na phongdorokhrei aroibada tabiriba pumnamakpu thagachare